Maikanem Apilin. Tinapalabas, sinabat dansong tigrupo ni Bart ket nagpipinal tugda. At da nasugatan ken natay kadagiti kakadwa ni Bart. Iti panagsanod da, saan da nalagit ni Rina. Sa dalamadlaw nga awan da ito iti grupo da, idi nakadayudan. Sinubli da tungan, ngem di da nasarakan da ito'y. Inkadang nga rod ni Bart agpatulong kadagiti polis. Gaputasan da kabalan dagiti rebelde. Itagagayem at 20 tuloy tinubela tayo na pauluan. Maikanem Apilin. Nakasarita ni Hepe. Tatumulong da amang raot kadagiti rebelde. Masigurado nga da iti kuta da ni Ma'am Rina. Anya. Tuan, saan mo ibagbaga ka da madam tinapasamak? Nalawag. Uwan, boss. Binagaakon dagiti kakadwa. Nasayaat, boss. Taiti ka nito ang mamunda. Sigurado. Agungot da. Nang runa pa'y kat karaman ni Ma'am Rina. Amangan numapatay da tayo ni Senyor. Sa dino tinagkapom, Ela. Apay akas tatilangam. Agkalkalingatan ka. Kasla nabambanok ka. Ma'am Carlota, adala sinarong kara kagayom ko. Kasta tilangam? Akasla nabambanok ka unay. Akasla adayo tinagkapuam. Wen, ma'am. Adayo ngamin tibalay dyan may sa agayom ko. Anya? Pinartakak tinagna. Taamangan no, sa pulendak. Diyak ngaminan nakapagpakada idirimwarak. Kasta ka di. Malangarod, aginanakan. Agpulis kan tumatan. Wen, ma'am. Lando, apay nga inrakad ni amin ni Rina. Anda makagapo mga ansong. Ano dayta? Kaya't napatayon ni Ami. Dayta ka di tigapuna. No apa asim mursurot iti grupo ni Bart. Uwan mga ansong. Anya? Nga ura ita na karakad. Pangpangtaan na pailaan ni Ami. Anya? Bart, saan nyo ka di nakita ni Rina? Apay saan ngayong imay dito mansyon? Delikadon. Agdamagan. Bart, dengdenggan na ka di! Wan madam. Pampanunutak mat no sa dino teen. Tadyak matan nakitkita. Napanak ija asyenda di kalman. Ngam jakmat nakita ijay. Sa di numan nga tanti naturturong dayjay at tao. Madam. Bart, sapulan nyo ni Rina. Amangan no sa di numan tanti naturturong nan. Wan madam. Kasano itantuan? Sa pulendan ni Ma'am Rina. Ay, sige boss. Isaganam ti kotse. Apay? Rumarta. Pantag birok. Anya? Kundi birok ta boss. Alan, isaganam ti kotse ta rumarta. Agdwa-dwa ak amapan ijaan ni Hepe Tongan. Amangan no datayo ti madaksan. Ay, wen Panunutak pa yan na imbag ti aramidan tayo. Ang kasanon ni Ma'am Rina, boss. Day tangarod ti parikot. Dahil tumat na Ma'am Rina, aging lalaing, aging tutured. Nandiyan nga ita, may sagmakan. Isupay aparikot ti grupaw. Luapay ngamin ngayon tulok mo si Murot, boss. Agpilit nga rod. Nandiyan nga agparikot kan, boss. Ang turong takit din ni Japasdek. Intagi na ijay. Kampay day, sinapultan ni Ma'am Rina. Nga mapantalagayam ije pasdag. E diretso kon da ito yung kotse, ijay pasdak. Rukatong dak dito'y! Awan ba inyo? Rukatong dak dito'y! Sige, ruktatan ka. Tap lumakapangan ka. Kalpasan na. Irakad ka matlaang. Anya? Kasta tibirin ni Ami. Iswala din itak, ma'am. Ang masapol nga irakad ka matlaang. Anya? Ayop kayo!
Mabit lang tarokatan ka. Kasano ang makapanganak? No nakatakdarak akastoy. Yawat ko kan kati Platon. Urayan ka malpas sa mangan. Kalpasan na. Irakad ka manan. Antoy ti Platon. Pasensyante si Danmi dito, ha? Natay nga dalawak na karnit alingo. Sige, makan ka. Oh, Antoy. Kastoy ti may parbang iti da iti amakan. Anay ko. Imbarsak mo iti ropak ti Plato. Atan nak ditoy! Awan bayin mo! Atan nak ditoy! Sige, Lando. Irakad mo maninday taas tao. Hindi na kayak timangan. Atan nak ditoy, Ami! Anya pa'y lang tiar aramidam, Lando. Irakad mo! Wanami. Talaga di nagayam kayak timangan, Sakit ti ropak. Agasan? Imbarsak na kit din iti ropak ti Plato ang naglaon iti makan. Nagturod mat kan? Uwin nga rod. Talaga na sakit tinakam na kan ka, Ami. Awan ti rumbang apagsakitan tinakam na kanya. Gaputa awan ti basol ko kankwana. Katno kayat nakman apatayan. Gapuda ito iti sakit tinakam na. Siyak tinagdasalan ti sakit tinakam na. Gaputa winaswas gayam ni Victor ti relasyon da. Kasta ka din. Bayam lagtaan na karakat. Amangan no agpagunggan. Iti kanito arukatan. Sige. Sikat matungpal, Ami. Ami! Atan nak ditoy! Labanan nak iti samon-samo! Saan akastoy nga ilakadak? Takrot! Ami! Patayon ka! Ano yan tilangam, Ma'am Rina? Atan nak ditoy! Agrangat tano day tati kayat mo! Saan ay siyak ti agkalikagum iti dayta, Ma'am Rina? Ni kaano man. Jak kinalikaguman ti makirangat kan ka. Pues! Siyak! Nabayagan akayat kaapatayan! Gapukan ni Victor. Agpagunggan ka? Asi ka pa'y? Di nakrong-rong itan akastaan. Atan na! Agtalinaed ka, anakarakad. Tanurukatan ka. Amangan nusik ka, ti mapatay ko. Ma'am Rina, pangasin. Di nakpilitan a lumabad kan ka. Gaputa amangan nusik ka, ti madaksan. Balik na akong tibisin ko. Agkapsultanan. Nabannog akong anak karakad dito eh. Balik na akong tibisin ko. Ami! Rukatan nak ditoy! Pakanindak! Mabisin ako! Manang Ami, agpukpuk kaw ni Rina. Mabisin ka nun. Pakanan tayo ka no. Kunak man hindi na kaya't timangan. Kasano manang? Ikan tayo iti taraon? Sige, ibagam ka ni Lando tamapan na ikan iti taraon. Manang? Wala saan? Dua kayon amapan mang pakankan kwa na. Ngam kalpasan ama pa kanyo. Irakad yung matlaang. Diyo itulok ama kalibas. Wen manang Ami? Tungan. Talagang awan ni Ma'am Rina. No kumata na o dilaeng. Nalabit. Anda kumana si Mang Pet. Nga maging gaita. Awan pa'y laeng. Amangan no natayan, boss. Anya? Anya ti amo tayaw. Amangan mat no natayan. Ta napaltuganan. Nuapay ngamin na nalipatak akadwa tayo ni Ma'am Rina. Kundi surot ngamin ita. Jakmat ngamin ang nakita itimbaga kapag lamangan na. Pimanaw mat.
Hindi kuan, nalipatak matan. Ang mga no nakipinpinal tugmat iti day diagon daway baos. Ket napuntaanan, Kasta nga ta. wano saan? Intaalaw dagiti rebelde. Anya? Nasayat langan no adda ita itikot dagiti rebelde. Baos, ta sigurado asaan anatay. Tidakais no natayan. Awan magnakita tayo abangkay na. Anya tiyan mo tayaw. Ang mga no nalingid tinang paltugan na kan kwa na. Ket adda itan ija ti bangkay na. Anya? Simon, saan ka diya nagpakadakan ka ni Rina? Apay nga awan matan. Gap-gapok ki syenda ngam awan ni Jay. Saan man? Apay, saan pa lang si Mangpet? Aging gaita. Saan pa'y lang nga si Mangpat? Madanagan nakpaikit din. Apay ngamin, asan ang nagpakada? Sumangpat tularay Jay nga anak mo. Pagsasawak. Anya? Pagdandanagan na. Salbag day Jay nga anak ti Diablo. Magkalma ka laeng. Adala siguro na panan na agagayim na. Ket naimasan na ang tinakipagnagat iti gayim na. Urayan ta ka di. Sumangpet tumutlaang. Nagbalinin anak watsera. Ta sino titimawidan na? Sika! Anya. Urayan ta na sumangpet. Ma'am Carlota, sumarong karta ko maiti kampo dagiti soldado. Kayat ko amaamuan no adang ni Victor. Juanela, dayta kumamot ti bagakan ka. Ma'am, Tamadandanagan ako na talaga. Tapay asaan mo ten asumarsarong kar dito yung mansyon. Anya nga ta tinapasamak kan kwa na. kasano itanday ta, ma'am. Hawan ka no pala da Victor. Akas ko na dagiti soldado ang nagbati dito kampo da. Ela, Rimwar dagiti kakadwada, ma'am. Kat simang at damanen kadagiti bambantay. apay matan. Anya tinapasamak kin ni Victor. Adda nga ta ni Victor iti kuta da ami. No adda ijay. Anya ti inaramid da kadakwada. Ela, pumanawtan dito'y kampo dagiti soldado. Mapantay di simbahan. Ikararagdaas sapay lakuma. Tawan ti dakas ang mapasamak kada Victor. Ela, at nagayang pa di dito'y. Apay adita na amamuan. Saan tamot nga mingan imay dito ma'am? Isugayam day jay di padi. Nasingpan, saan ka di? Wen ma'am, nasingpat. Ubing pa'y apadi. Wan nga ron. Kasla, nabiyag manan day ti asimbaan. Gaputad na padi na. Ma'am, Sana kas iti. Akasla nakalidliday ti buyan na. Nupay adalat ta ti mang tartaripato. pudno day ta ma'am. Nakaisisam ti padi. Anyay tayan tinagan na. Ni Padre Ismael, ma'am. Wan. Ismael tinagan na. Alaela, umay ka. Mapantay ti unag tagkararagda. Manang Ami, imayak dito ayan mo. Tatay baga ni Rina. Nganya, Saan na kano akayatan tinakarakad? Iso kayat na arok atam. anya, Nagkari saan nga garamid iti dakas. anya. Kasano manang? Inkarok atan? Di namat kayat timangan. Kat kuna na arok atam kanon. Sige, mapanak iti ayan na. Di na kaya't timangan ami. Rukatam ka na. Ami, rupatan nakditoy. Kaya't ko tagina na. Nabanugap una yan, itipan na kairakid ko iti dahi ti apunti kayo. Anya, Ikarit, saanak nga garamid iti may kontra kada kayo.
Iso arok atan dakon. Iti dayta nga imbagam, Ma'am Rina. Ipasimudaag na laang ti pangpanggapom. Ha? Ngam ala, rukatan da ka. Ngam, balagan da ka. Saan kang agaramid iti dakas? Kaamangan no sika ti matay. Anya? Lando, sige. Rukatam, iti nakairakutan na. Anya ti aramiden ni Rina, iti kanito amarukatan, iti pan nakairakid na. Gagayem, di uliwan na dinggan, tituloy tinubela tayo na paulwan. Maikanem, apilin! Nobela ni Virgie Baclay, direksyon June Ributaso. Technical kan musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. Maikanem, apilin!